Ini makin kelanturang pemilet nomor undi ulu likur. Yening sampun saya ge, durusang. Yeh, cerik-cerike, nu masih ngisi HP, jang HP ne. Tuh, aneh di bucu, suwut muntu membalik drakor. Mai, negak di samping memene, aja ke mesatwa. Men, demen ngahin satwa. Nah, yening demen, nejani meme lakar mesatwa, sane memurda, isigir jeleme tua asiba. Sakewala setonden meme mesatwa lan jarang bareng-bareng rastiti apang iraga nemu ane madan rahayu. Om Swastiastu. Ada kone ketuturan satwa isigir jelema tua asibak. Kecerita ditu di desa anu ada anak loh de, hidup pedidiana, tusing lah nyama, uli cerik ketinggalan rerama loh muani. Madan ni ubuh. Nejani kecerita ni ubuh man ni deh bahas. Padine entolah karta buka. Tunanga padine keberange di natahe. Mimi kaget. Kauli ija mesreyok ujane mekecegan. Kanti kone ping telu, ping pat, menek tunanga padine. Kanti ia merasa kenyal. Pedeh pasang ne. Ditu ia memunyi sadeng emras. Mimi, bebeki pesan ide betatra suryane teken deweke lacurene. Neh, kartunge nginjet na suryane. Beli tangga kamene marep matan aine. Nah, nejani ndak nrengneng matan aine jumunine buen keberange padene kanti tuh nerinting laut terbuka kanti dadi bas. Nah, nejani mesalin rasa awak ne ngidam kone ya ni ubuh ditu ia merasa sedih sawireh dapat tanga tuseng pesan ia nawang aja anak muani. Nah, gelesen satu enggal di pedemane ke dalon kone pules ne ditu ia ngipi keturunan ide Betara Surya. Ide Betara Surya ngandike. Nyai ubuh, suwot nyai mesel-selan untuk beli nyai ento, ira sueca tekeni nyai, ngicen nyai piana. Melahang dogen, di subane piana nyai ne nawang kangin kau, ngeresep teken munyi, nako nang bapane, ditu petujuhen ngaleh, ira ditu di tanggon langit barak kangine. Nggih, gelesen satu enggal ne mangken subesia bulan belingane lekat pianak ne sakewala tua asibak memata melima mebates makopeng tua aneh. To makrana pianak ne keadaanin isigir. Nawang cerek-cereke apa artinya isigir entum? Isigir entum arti asibak. Ingat teken pangandika ide Betara Surya di pengipiane melahang ngubuhin pianake tuseng dadi mekamen di sunduk. Nawang cerek-cereke napi nika mekamen di sunduk. Nggih patut tuseng bangi meseselan. Sawire keto sayangine pesan pianakne. Api ke isigir mawa tuah asiba ia bisa ngulah laku sekadi manusia sane genep ukudane.
Nah, nih jani di subane ia subuh ngeresep munyi, di tu ia metakon teken memene. Kene ia metakon. Meme, meme, jen bapani cange. Saya canglah bapa me. Mesaut memene. Kema dia, laut, isiger metakon buen. Nah me, sen memenya ngorahang. Detang subuh, bangi cang kene, bangi cang mati me. Ada icang cara ke kene, lek pesan icang me. Sebet icang me sebet. Mesaut memene. Nah, laman keto idewa, ento subuh bapan idewa, ide betara surya melinge reng tanggu barak kangin. Mesaut pianak nih. Nah, aman keto me, gaya nang icang bekal, ketipa taluh abesek, maulam taluh abungkul. Mesaut memene sada nangis, tembang pianak nih. Mimi Dewa Ratu, dijek kaden idewa tongo sentu. Anak jogja besar, mati idewa di jalannya. Dijo meme ngaleh idewa. Apa idewa kuangan? Meme lakar ngalehang. Mesaut pianak nih. Apa kuangan? Kuangan apa icang me? Kuangan apa sebet icang me sebet. Nah, ngoyong meme jumah, icang lakar luas ngale bapak ni cange kemu. Nah, ne jani sembengan ruput, mejalan kone i siger nganginan, di kecok-kecok iya mejalan. Kecunduk iya sarang anake Oda, sane ngangon sampai selem jangiran. Ditu iya metakon. Anak Oda, dije kone bapan tiange, kone ditu ditanggu barak kangine. Mesaut anake Oda. Adi-ado, anak tawa cara kekene mawa asiba. Mesaut ya isigir. Tiang isigir anak Oda. Mesaut anake Oda. Nah, aman keto upahin Oda bekale ento lakaro rahin tongos bapan caine. Anjuhin na bekal ne ento keterima antu anake Oda laut dara. Jemake isigir jangan di luar sampingnya pecuta sampingnya mecuat sampingnya melaip sekadi bimisi. Nah, galesin satu engal, nejani sube ya isigir nekat ditanggu kangin langit barak, ditu ia matur. Ratu Betara, dados titiang sekadi puniki, kocap, iratu sane ngardi titiang. Banget tunas titiang majeng ratu, mangda presiden ngardi titiang marupa sane genep buku dane. Yening iratu nenten presiden, pada mang titiang, jangan titiang. Ngandike ide Betara Surya. Cai. Bapa subuh sana ngardi cai buka keto. Toma kerana memen cai ne sana nungengin bapa. Kemu cai melukat di pancoran sinduratna ne jemak kules cai ne. Nah, ngenggalan isigir kemu melaip ke pancoran sundi marene. Kecerita mangken sampun isigir nekat ditu manjus ia kelesa kules neh. Mimih Dewa Ratu dah ditruno bagus pisan. Sekadi Rijuna yening saihan artis Korea ne sekadi Lee Min Ho bagus neh. Nah, ne mangken jemaka kules neh matur malih ia reng ide Betara Surya. Ide Betara Surya ngandika. Nah, tu sing super bagus cai. Kemu cai muleh, aba kules cai ne. Yening cai predo ne, teken memen cai ne. Edengang kules cai ne. Laut, itruna bagus mau pamit. Gelesin satu engal, neket ia di jumah ne kalau petang, gelu-gelu ia nok-tok jalanan. Meme, buk ampakan icang jalanan. Icang ne teke. Mesaut memene ampak kange jelane. Mimi,
Icang suba pianak meme, Icang suba man penglukatan ide Betara Surya, Nekulas Icange me. Ditu kendal pisan memena, gelute pianakne, usap-usap sayangane pisan. Nah, ne jani suba mekelo yo isigir jumahne, ngomong iya teken memene. Me, ne jani Icang suba keleh me, dot pesan Icang laku renan. Mume alihang Icang anak lo, mesaut memene. Mimi, Dewa, dija meme ngale anak lo. Kene blog memene, buen lacor. Anengken jabai Dewa mule. Entola karango meme mantu. Mesaut memene. Nah, amun keto, Icang lakar luas ke alase, nangun ya sekerti saget suwece. Widine teken Icang. Ngeh, gelesin satu, kamu ia mejalan, itruna bagus, neked ia di alase gede, ditu ia mesemedi. Lantas kerauhen ia tekening anake lingser, saha mepeica penugrahan widi, manik sekecap sidi mandi. Laut punika raris isigir memargi, ditu ia nekad di panegarane antuk kerejak antuk raksasa gede-gede tersiteng-siteng. Ditu ide sang Prabu mesobiah, nyen ane nyidang ngematiang iraksasa, lakar ke jenengin agong, tur kabuncingin antuk putran ide. Ningeh ortis kadi punika isigir itruna bagus laut tangkil ke puri, saluk ke kulesne dadi itruna sibak. Nah, ditu ia mamunyi ke kene. Cai raksasa, mai caya jak makejang, nesubo putran ide Betara Surya, nguntal nyongkok. Asin-asin sawire sampun pole paice, panugrahan punika tutanges ngajak iraksasa laut ia buen nuduhan apa nge iraksasa ngeplugang terasnya di batune gede tutange ngajak iraksasa keplugang terasnya di batune gede bencar makecrot polone ngelek matane ngemasin mati. Ditu lantas isigir ke mandi kayang oleh sang Prabu tangkel buen ke puri. Ring puri kelese kulesne isigir itruna sibak dados itruna bagus. Mimi ledang pesan kayon ide sang Prabu ditu itruna bagus ke adegang agong ring puri ne keadanin putra Dewantara tur kebuncingen antuk putranipun sane jegek pisan. Nah, yang cuteten meme satwane ento iraga sekadi manusia patut pisan ngeras titi bakti ring ide sang yang widiwasa tur subakti ring guru rupake. Nah, amun to meme mesatwa tuh ada goak ngemaling taloh satwa bawa subesut. Oh, santi. Inggih sapunika iwawu saking pemilet nomor undi ulu likur. Sanemangkin kelanturang antuk pemilet nomor undi